Iyi piano ntibayiremye. Hii piano hawakuyumba. Bayikoze ku mamatiere Imana yaremye. Waliitengeneza kwa mamatiere ya Mungu ameumba. Iyo Mana rero Uyo Mungu sasa ahiri iracafise ingeso yo kurema. penye iko angali na tabia ya Kubera kuumba. ukutamenya Kwa sababu usipokujua ubonye stock iheze ukiona stoke inaisha ucurira. unafunalia. Ubonye umufuko vyaheze Ukiona mfuko meisha ucurira. unalia. Ariko womenya kugendana n'umuremyi. Lakini ukijua kama unatembea na Muumbaji, Wocu uvuga ngo arakunda amavide kugira ngo aserure ibidahari. unaweza kusema kama Mungu anapenda mavide ili atoe venye haviko. Datuye mu izina rya Yesu. Na kili kwa jina la Yesu. Muri iyo vide nyene uri kurabona ku buzima Kwa bwawe. hiyo video kunaona kwa maisha yako. Imana igiye kukwemeza wewe nanje Mungu anaenda kukubalisha wewe na mimi. yuko igiye kudukorera ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo kwa yakazo. kutumikia visio vya kawaida kwa jina la Yesu. Manebo shabra hades. Ndaheza giye ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Ndaheza giye ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Haleluya. Praise God. Ikindi ugomba kumenya, Kingine chenye unapaswa kujua, Imana imaze kurema ibintu byose Mungu alishaumba vitu vyote. kandi yabiremye ku bwawe. Tena aliviumba kwa sababu Asigaye yako. yuko wewe uvyakira. Panabaki sasa wewe uvipokee. Igihe yaremye umuco, Wakati aliumba nuru, muri uwo muco mwa hiyo nuru yashizeho ivyiyumviro. alitiamo mawazo. Icyumviro cyose ugira Wazo yote unakuwa si nayo gishasha, sio ya mpya. shari mu muyaga noneho kirakugendera. Ilikuwa angani, sasa inakutembelea. Oh God, fasha watahuri ubukuru bwawe. Amen. Praise God. Ndaheza giye ubuzima bwawe. Nabariki maisha yenu. Naribuze ko meza giye ubuzima Nilikuwa bwawe. nasema kama nabariki maisha yenu. Tugende gato muco bita internet. Twende sasa kidogo mchezo wa Abamenyereye internet. kuyikoresha, Watu wenyewe wanazoea iyo ufise kuitumikisha. ikintu urondera, Wakati uko na chenye ukeneye unatafuta, amakuru ya Prophet of Jesus, unataka habari za Prophet of ugenda muri Jesus, Google, unaenda kumgoogle. urandika Prophet of Jesus, Unaandika Prophet of cyangwa Jesus. Joshua Prophet of Jesus, Wala Joshua Prophet muri of iyo Jesus. Google, Mwa hiyo Google bakaca bakuzanira ibintu byinshi, wanafanya kuletea vitu vingi. ibiri muri Facebook, Benye biko mu Facebook, ibiri muri YouTube, benye biko mu YouTube, byose vyote bikaza. vinafika vinakuja. Ntiwejeje kubirema, Wejeje kubihamagara, unamaliza kubiita kubera ko biri quelque part. kwa sababu bilikuwa mahali. Ndasenze ngo Imana iguhishurire Google yo mu buryo bw'impemo. Naomba sasa Mungu akuoneshe Google ya kiroho. Wari uzi yuko amakuru ya patience Ulikuwa unajua kama habari za giri pasiansi ubuntu nkavugishwa kuri we nikifanywa neema na tabili kwake, ntabishasha mba ndiko ndazana, hakuna vya mpya vinakuwa bangiri ubuntu bwo kwinjira muri Google nakuwa nafanyia neema ya kuingia ngaca Google. nandika patience, Nafika naandika pasiansi. Imana ikacizana amakuru ya patience Mungu analeta yose. habari za pasiansi zote. Kumbi vyawe vyose Kumbe vyako vyote Imana yaramaze kubikora, Mungu alishabitengeneza. ahubwo harageze yuko wandika muri Google Lakini sasa wakati kugira ngo umenye ivyo Imana yagushiriyeko ngaha ku isi mu izina rya Yesu. amekutilia hapa kudunia kwa jina la Yesu. Lepratizo mateja, Rika igihe uvutse ni wakati unazaliwa ivyiza vyose biramaze kugushigwako, na mazuri yote ashawekwa kuko imbere hapo. yuko Imana irema Adamu Kwa sababu mbele ya Mungu kuumba yabanje Adamu, kurema Edeni n'ibintu vyose Adamu akeneye, alianza kuumba Eden na vitu vyote vya Adamu hama anataka. Adamu agirirwa ubuntu bwo kubibona. Alafu Adamu akafanywa neema ya N'igihe imbere kuviona. yuko ikurema Na wakati sasa mbele ya kukumba Dawudi wewe, avuga ngo Daudi muri anasema Zaburi 139 Zaburi ngo 136 iminsi yanje yose y'ukubaho yanditswe mu gitabo cawe. eti siku zangu zote za kuishi zimeandikiwa kitaboni Nishobora mwako. kwandika iminsi itanditse n'ubugari uzofungura muri iyo minsi. Hawezi akaandika siku na hasiandiki ugali wa utakula Nishobora baada ya kwandika siku. iminsi ntiyandike amadeplacement uzofata muri iyo minsi. Hawezi akaandika masiku, asiandiki madeplasement utakamata Sinshobora mazoezi. kugutumira iwanje Siwezi sasa kualika kwangu ndakubwire ngo umare iminsi indwi eti nikwambie umalize siku 7 narategura stoke y'ivyo uzofungura muri iyo minsi bila indwi. sijaandaa stoke itakula Imana siku rero igihe 7. yakuremye Mungu sasa wakati amekuumba imenya iminsi uzobaho, anajua siku za yarizi utaishi. ubana uzovyara, Alikuwa anajua watoto wa yarazi uwo muzobana, alikuwa anajua mtaishi yarazi imodoka pamoja, uzogenderamo, alikuwa anajua gari ya yarazi n'ingendo kutembelea, zose uzogenderamo. alikuwa anajua na vile utaenda Ndasenze ngo podi. ntuhushe na kimwe. Naomba sasa usikose Ndanditse muri Google y'uburyo bw'impemu naandika Mungu Joshua, andika nawe izina ryawe. andika nawe jina lako. Ndasavye ngo mu ndoto zacu Naomba sasa mdoto ivyo zetu twateguriwe kubamo vyose venye tumeandaliwa tubibone vyoroshe mu izina rya Yesu Kristo yapfuye kwa akazuka. jina la Yesu Kristo aliyokufa akafufuka. Ndabizi ko mugiye kuntahura, Najua kama mnaenda aha niho kunielewa. ngomba yuko mwinjira. Hapa sasa ndo nataka muingie Google yo mu buryo bw'impemu, Google ya kiroho. ibintu vyose vyarabayeho, Vitu vyote vilikuwa vyarashizweho viliwekewa kubwawe. kwa sababu imbere yako. yuko Maria avyara Yesu Mbele ya Maria kumzaa Yesu, muri Yesaya bari Yesaya baramaze kuvuga n'izina ry'umwana azovuka. walikuwa washasema na jina la mtoto Imbere yuko watazaliwa. vyara Mary Grace Mbele ya kuzaa Mary Grace hari igitabo cari canditse umunsi Mary Grace kuna azovukirayo. kitabu kilikuwa kimeandika siku ya Grace atazaliwa. Imbere yuko nemera umutamamagaro wa Sabaoth Church Mbele sasa kukubali
ugali uitwa Sabaoti Imana Church. ntiyabaye surprise. Mungu hakukuwa Yari izi siri. n'abazoyisengeramo n'abazoza kuyisengeramo bose. Alikuwa anajua wenye wataiombea na wenye watakuja wote. Umaze kugira bino vyiyumviro, Ukishakuwa na ya mawazo, nukangwa na biracitse. haushituki na Uravuga binakatika. ngo isi yo siguro y'ubuzima. Unasema hii sio tafsiri ya Iyi ni maisha. page. Hivi ni page. Irarenganye. Hii ni page Ari inapita. izindi page zigiye gutangura. Kuna zingine page zinaenda kuanza. Uramenya ngo kubura akazi Unajua tu kukosa kazi. ni page imwe mu mapaje. Ni page moja mu zingine Ariko page. irarenganye ninjire mu yindi page yo gutanguza societe yanje. Lakini napita niingie mwingine page ya kuanza societe yangu. Ibi nivyo bimfasha nigiye magaze imbere y'umugwayi. Hivi ndio vinanisaidia na wakati nashimama mbele ya Ndamenya ko Imana mgonjwa. yamuzanye kugira ngo akire. Najua kama Mungu amemleta ili apone. Na birebire nkora murabibona. Sifanyange vitu virefu Nabagira mnaviona. gutya, urakiza. Nafanya tu unapokea. Kuko ndabizi yuko vyari biriho ahubwo yahuye n'umubwira ko bibaye. Kwa sababu najua vilikuwaga amekutana na mwenye atamwambia kama vinafika. Ndatuye yuko page nziza utarashikirako. Na kili kama page ya mpya ya hujafikia. Ugiye kuyinjiramwo kuva uno munsi mu izina rya Yesu Unaenda Kristo ko yakazuka. kuingia tokea leo kwa jina la Yesu aliyokufa Ibi kafufuka. vyumviro nivyo bihungabanya shetani. Hivi ndio viko mnatesa shetani. Kuko aramenya ngo Kwa sababu uyu anajua Joshua ari compliqué. huyu Joshua iko complicated. Umuteye agace mu bihe Ukimpiganisha miaka aguma yatura ibindi bihe. anafika na kili nyingine Na nyakati. manemezi iki jambo ry'Imana rivuga. Ya kuona kubadilisha chenye neno la Mungu linasema. L'humiliation précède la gloire. Agasuzuguro niko kabanziriza icyubahiro. Zalau ndo inaanzia heshima. Barabanje kukumiga ipara muri universite kugira ngo urangize universite ube ministre. Barabanje no kukunyuzura muri universite Balianza kwanza kukunyuzua universite kugira ngo urangize university. ili umalize universite. Ariko benshi mu bakunyuzuye uno munsi bagusaba kazi. Lakini wengi mwenye wakufanyia hivyo wengi wanakuomba kazi. Ndatahuritse. Naeleweka. Ndatahuritse. Naeleweka. Kugira ngo umusirikare agere kuri level umubona. Ili jeshi afike ku level unamwona yeko. Bigeze kumutegeka gufungura imfungurwa zuzuye ipiripiri azige n'ingoga. Bali wewe kumwamuru kukula chakula kinajaa pilipili Iyo yari page gusa. Ili ilikuwa page tu. Ariko imurungi mu zindi page Lakini zidasanzwe. ilikuwa inamtuma mzingine page sio za kawaida. Ndatuye yuko page mbi umaze kurenga. Lakini kama page mbaya ushapita. Ugiye kwinjira muri page y'ubwiza mu izina rya Yesu. Unaenda kuingia mpage ya uzuri kwa jina la Yesu. Ndacavugana n'umuntu avuge ngo amen. Nani naongea na mtu aseme amen. Ivyo waciyemo Benye ulipita yemo. ni page. Ni page. Ariko hari iyindi page. Lakini kuna ingine page. Page y'ubusani yarabayeho. Page ya usanii ilikuwa. Ariko siyo yari ya nyuma. Lakini haikukuwa ya mwisho. Nageze kuri page y'ubuvugishwa. Nafika ku page ya unabii. Nageze kuri page y'ubuvugishwa. Nafika ku page ya Nageze kuri unabii. page y'ubuvugishwa. Nafika ku page ya unabii. Umviriza. Sikiliza. Page yo kuba muri etage siyo ya nyuma. Page ya kuishi mwetaje sio ya Hariyo mwisho. page yo kuzokwicarana na Yesu imbona nkubone. Na ingine page ya kuketi na Yesu. Ndatuye amapaje meza ko agiye kwihuta mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mapaje mazuri anakuja kwa haraka kwa jina la Ibi Yesu. nivyo byamfashije. Hivi ndio vimenisaidia. Munango y'agakiza kanje. Mu mwanzo wa ukovu Nari wangu. umuntu ari positive cyane. Nilikuwa mtu iko positive sana. Sinigera nicuza muzobazi. Sijawahi kujuta muulize. Igihe mburaniwe. Wakati nakosaniwa. Nabwira abantu. Naambia Ewe watu. simfise ingorane. Mimi sina matatizo. Ingorane nifise ingorane nani? Tatizo ndio iko na tatizo na mimi. Kuko nimba mfise ingorane yo gupanga uno munsi. Kwa sababu kama niko na tatizo ya kupanga leo. Umunsi nzogura inzu yanjye. Simu utauza nyumba yangu. Ingorane yo gupanga izogira ingorane yo gusubira kumfata. Tatizo ya kupanga itakuwa na tatizo ya kuongeza kunikamata. Ndagasubiremo. Nikarudiemo. Namambwira abantu. Nilikuwa naambia Jewe watu. sifise ingorane. Mimi sina tatizo. Ingorane nifise ingorane nani? Tatizo ndio iko na tatizo na mimi. Nimba mfise ingorane yo gupanga uno munsi. Kwa kuwa niko na tatizo ya kupanga Ninagura leo. inzu. Nikiuza nyumba. Ingorane yo gupanga. Tatizo ya kupanga. Izopfirushe. Itakufa Kuko inachoka. nizosubira kumfata nzoba namaze kugura inzu Kwa yanje. sababu haitanikamata tena nitakuwa nimeuza nyumba yangu. Kaya badezo brahades. Karabasheke. Lebrahanizo hades. Ozaraba. Nimba ufise ingorane yo Kwa gufungura. kuwa uko na tatizo ya Iyo kula. ngorane yitegurira ingorane. Hiyo tatizo ijiandalie Kuko umunsi tatizo. uzogira 200 million muri konte ivy'ubugari uzoba Kwa wabirenganye. sababu siku utakuwa 200 milioni kukonte vya ugali utakuwa Ivyo umevipita. vyumviro nivyo vyamfashije Hayo kubandanya. mawazo ndo amenisaidia Nivyo vyumviro kuendelea. bimbeshaho. Ndo mawazo anatuma Nigihe naishi. nciye mu bihe. Hata wakati napita Hakaba mnyakati. manque d'argent. Panafika pana kuwezekana Ndamenya pesa. n'akanya gato. Nafika najua ni kamda kadogo. Kuko amadolari ari kwisi. Kwa sababu dorone zetu Nibayakoreye imbwa. hawakuzitumikia umbwa.
kuko amayero ari ku isi kwa sababu yeloze ziko ntibayakoreye impene abakuzitumikia mbuzi. iyo mana rero Alafu sasa huyo Mungu yari izi iminsi yanje yo kubaho, alikuwa anajua siku zangu za niyo kuishi. yategetse ukora dolari Yeye ndo aliamuru mwatatumika akore nyinshi dola, kubera ko hari mwizanje n'izawe. atumike nyingi kwa sababu mambo zangu na zako. Umaze kugira ino mind Ukishakuwa sasa na ya mawazo, nutinyi ibihe, hauogopi nyakati. uramenya ibihe biraje gutegura ibihe. Unajua sasa nyakati zinakuja kuandaa nyakati. Shimo ikinogo ikinogo Mukishimo siryo herezo rya Yosefu. sio mwisho wa Yosefu. Inyuma y'ikinogo nyuma ya kishimo hariho kuganza muri Egiputa. kuna kutawala mu Egypte. Mu makuru yari afise mwiyerekwa, Mutalifa zalikuwa nazo n'igihe yari mu maono kinogo, hata wakati alikuwa mshimo. Biblia nivuga ko yajugumiye. Biblia haisemi kama ametetemeka. Yari mu kinogo avuga ngo ndafise indoto, Alikuwa mshimo anasema nina ndoto, ndafise indoto, nina ndoto. abo tuvukana bose bamfukamira, Wenye tuko natoka tumbo moyo wote wanapiga magoti. Baba na mama wananiona. na yarazi ko ataza kurangiriza mu kinogo. Alikuwa anajua kama atamalizia mkishimo. Igituma Imana iguha indoto Chenye kinatuma Mungu akupatia ni kugira ngo ndoto niwaca mu bihe ni kwa sababu ukifika uvuga mnyakati ngo ndabizi, useme najua. ari umusinerezwe, Kuna wakati ndiko ndaduza nimeoneshwa inzu muri niko Amerika, napandisha nyumba ibi ya byo kwirukanwa mu Kamenge siryo herezo ryanje. Ano my way dazi nzira yanje. sindamenya ko ndiko mvugana na nyene byo Sijajua avuge ngo kama niko amina. naongea na mwenye nabi aseme amina. Sinzi ko mubizi ko Imana yereka umukobwa mariage atararonga n'umufite. Sijui kama mnajua kama Mungu anaonesha binti mariage na hajapata Kubera tafsiri. ikamuzanira iyo ndoto Kwa nini anamletea hiyo ndoto? ni kugira ngo iwabo Ni kwa sababu nibamubwira kwao we nawe ko muro bakimwambia wena ufisi kuna burongo mabugali tu urajya ubugari gusa. akaca yibuka ya ndoto, Asikuwa nakumbuka ile ndoto. akaca avugira mu mutima Asikuwa naambia Grand mroho frère, eti msaada. tekana Imana nyerese mu ndoto ko nzogira mariage Mungu alinionyesha mu rugo rwanje zo gukorera brochette y'ingurube. Don't worry, don't worry, don't worry. Amakuru y'ibiturindiriye imbere taarifa ya wenye tuyamenya iyo tumaze kumenya Imana yacu, tunajua wakati tushajua Mungu wetu, tugatekana mu byo turiko turacamo. sasa tunakuwa moyo wetu. Ni kenshi abantu bampagurukiye, ni wakati nyingi watu ariko wanishimamia, abampagurukiye bose lakini wenye wamenishimamia Imana yabanje wote kubanyereka mu ndoto, Mungu aliwanionyesha ndoto, ndiko ndabasengera, niko nawaombea, chandatekana nikafika na kuwa na ndamenya moyo, ndabizi nikasema uyu ni najua Mukristo nzokuramo abadayimoni. huyo ni Mkristo mwenye tatoa mu Reka mapepo. ndamwihanganire mu vyo ariko Acha aravuga. nimvumilie mwewe kwa nasema. Datuye yuko kumenya kwa w'Imana kuno munsi Nakiri kwamba kujua kwako Mungu kuza gutuma umenya ibidasanzwe Imana yateguye ku buzima bwawe mu izina ryayo. kutatuma ujue bisio ya kawaida vya Mungu ameandaa kwa maisha Nache yako. kuvuga Kristo muzima, Nilikuja kusema Kristo nache mzima. kuganira nawe Imana y'ukuri. Nilikuja kuongea na wewe Mungu wa ukweli. Kalebra nizo ha muzobaze mangaje muulizage mamanga. igihe dutangura ngaha na documentary dufise, Wakati tulianza hapa tulikuwa na twari document. bwarongeye greve uno munsi turayifise. Leo Amashuri sasa tuko nayo, makofi mengi kwa Mungu. turi ahantu Tuko fasi, ivyumviro biraza mawazo hakuja, nibaduhagarika wakitusimamisha tunamubwira Imana nikamwambia izo imaze kubona Mungu atakuwa alishaona yuko abo yarateguye ko zobatiza arabo nyene. kwa kuwa wenye ameandaa kama nitabatiza ni hao wao. Sinzi kupanika jewe, oya ndamenya ngo hariyo switch. Najua tu kama pako Gira mugenzi wawe switch. inyuma y'ivyo hari ibindi, Mwambie mwenzako nyuma ya hivyo kuna vingine. mugire ngo inyuma y'ivyo hari ibindi. Mwambie nyuma ya hivyo